Kılıp koyun. Hı hı. Başlayıyoruz. Merhaba Ошондо окуп arkadaşlar. которуп кетпесе. Okuyubuz, andan keyin kotorobuz. Hazır birinci okuş gerek. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Salam dostlar. Hı hı. Pınar, daha gayrı sen. Ben yeni öğretmenim. Ben yeni Öğretmenizim. Bucakta adım ben yeni öğretmeninizim. Эки мүчө уланып кошулуп атат. Бул не деген сөз? Мен силердин мугалимиңермин дейт. adım Pinar. Pınar. Пынар. Bugün ilk günümüz. Мгм. Ee, Hadi hadi tanışalım. Senin adın ne? Hadi. Бул жакта бул кайсы тамга? Т тамгасы. Hadi. Aa, Hadi tanışalım. senin adın ne? Мгм. Азаматсың. Жакшы. Азиза канчадасыз? Сен дейинби же сиз дейинби? 15'te mi? Сен дей берсең болот экен, э? Так. Hmm, Азиза, которобуз. Yeni degen жаңы bola ошондо. Мгм. Жаңы. Мен силердин жаңы Мугалимиңер. мұғаліміңермін. Мгм. Атым Пынар. Мгм. Илк деген кандай болот эле? Алгачкы. Бүгүн алгачкы күнүбүз. Бүгүн алгачкы күнүбүз. Мгм. М, Hadi tanışalım. Hadi деген давайте. Келгиле, танышалы дейт, э? Келе таанышалы. Мгм. Сенин атың ким? Азаматсың. Эң сонун. Асель. Менин атым Асель. Мгм. Пынар. Kaç yaşındasın? 17 жашындайым. 17 жашындайым. 17 жаштамын. Мгм. Tanıştığımıza memnun oldum Asel. Tanışkanıma kuvançtamın Asel. Мгм. Ben de memnun oldum. Ben de kuvанычтамын. Senin adın ne? Эми Айбек болуп кетесиңби? Benim adım Aybek. Benim adım Aybek. Aha. Nerelisin? Nerelisin? Kayaktıksın değil mi? Ооба, Ben каяктансың дейт, э? ben Kayaklıksın. Bişkekliyim. Ben Bişkek'tenmin. Memnun oldum. Ben de Kuvançtamın. memnun oldum. Ben de kuvанычтамын. Мгм. Азаматсыздар, жакшы. Эмре менен Айша бар экен. Эмре менен Айшаникин да кылып коелу. Ben Emre babayım başında. Ага, Эмре. Merhaba. Merhaba. Ee, Benim adım ne? Sizin adınız ne? Fotoğraf bu. O hazır. Benim adım Emre. Sizin adınız kim? Benim adım Ayşe. Benim adım Ayşe. Memnun oldum. Kuvançtamın. Ben de memnun oldum. Ben de kuvанычтамын. Машалла. Азаматсыздар, жакшы. Эми азыр бири-бирибиз менен таанышабыз, э? Биринчи мен Хавса менен диалог кылайын, андан кийин Азиза сен менен диалог кылабыз. Merhaba, Merhaba. nasılsın? Ee, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Senin adın ne? Benim adım Hafsa. Sizin adınız ne? Ya sizin adınız desең болот, же болбосо sizin adınız ne desең болот, э? Ya Am, siz? Benim adım Akmaral. Kaç yaşındasın Hafsa? Ben 22 yaşındayım. Ya siz? Ben 26 yaşındayım. Nerelisin? Ben Batkenliyim. Siz nerelisiniz? Ben Talaslıyım.
Дамнен сурасак болот. Эмнени үйрөндүк? Siz kaç kardeşsiniz? Aferin sana. Ben 2 kardeşim. Sen kaç kardeşsin? Ben 6 kardeşiz. Benim 6 kardeşim var deseng bolot. Же болбосо biz 6 kardeşiz deseng Benim 6 kardeşim var. var. He? Var. Azamatsın. Жакшы. Çok güzel. Tanıştığıma memnun oldum Hafsa. Ben memnun oldum. Aziza, Kezek sende. Merhaba. Selam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. İsmin ne? Benim adım Aziza. Sizin adınız ne? Benim adım Akmaral. Kaç yaşındasın Aziza? Ben 15 yaşındayım. Ya siz? Ben 26 yaşındayım. Nerelisin? Ben Batkenliyim. Hı Siz hı. nerelisiniz? Ben Kırgızstanlıyım. Misal Турцияда болсоңуздар, кантип айтасыздар? Ben Kırgızstanlıyım деп айтабыз, Hı. Aa, kaç Siz kardeşin var? Senin kaç kardeşin var Aziza? Bende 5 kardeşim var. Benim 5 Ya siz? var. Benim 5 kardeşim var. Biz 2 kardeşiz. Ah, hı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Эми, күнүмдүк жашоодо колдонулуучу сөздөр бар бул жакта. Мисалы, эртең менен кантебиз, же болбосо коштошуп атканда кантип айтабыз? Ошолорду азыр окуйбуз. 4-чү көнүгүүнү ким аткарат? Ben akarayım. Hafsa. Okuyalım. Eşleştirelim. Eşleştirelim. Eşleştirelim деген эмне? Eşleştirelim. Шелик кылып коюлуу деген сөз. Hı hı. Günaydın Aylin Hanım. Kutman Tang Aylin Ayım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Rahmat. Жақсы. Siz kandayсыз? Görüşürüz. Günaydın дегенден кийин кантип жооп берет бул жакта? Günaydın degenden keyin Ol жооп. Günaydın Okan Bey. Мгм. Günaydın Okan Bey. Nasılsınız? Мгм. Kutman Tang Okan Mırza. Kandayсыз? Деп жооп берет. Туура. Андан кийин Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Деп жооп берет. жакшы. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Kutman kun. Kutman. Көрүшкөнчө. Görüşkönçe. Ооба. İyi günler. Коштошуп атканда, күнүңүз жакшы улансын деген сыяктуу iyi günler деп коштошушат. Мгм. Күнүңүз жакшы улансын. Азиза, 3'te окучу. Levent degende Ооба. iyi günler beyefendi. Ben Levent Öz. Beyefendi деп кимге кайрылат? Beyefendi. Эгер бир адамды тааныбасаңыздар, анан ал эркек боло турган болсо, анда аны beyefendi деп чакырсаңыздар болот. Beyefendi bakar mısınız деп, мырза карап коесузбу, же болбосо биз чоң жигит дейбиз го, ошондой эле. Бул жакта эмне дейт экен? Beyefendi дейт экен. Эгер аял боло турган болсо, hanımefendi деп чакырасыздар. Hanımefendi, мисалы атын билбейсиздер, тааныбайсыздар, ошону hanımefendi деп эмне кылат экенбиз, чакырат экенбиз. Анан кандай болот? Hakan Могул сөздү коюп коебуз. iyi günler Levent Bey. Азаматсың, жакшы. Levent hoş bulduk. Бул жака хош келдиң дейт экенбиз, Бияка эмне деп жазабыз? Ha, Хош келдиң деп жазабыз. hoş geldin Мгм. Levent Bey. Мгм. Анан Levent hoş bulduk.
Keyingisi? Hakan, ben Hakan, Hakan Akıncı. Levent, ım, Кайсы сөз келет бияка? tanıştığımıza memnun oldum. Ошондой болобу? Tanıştığımıza memnun oldum. Hakan Bey, Hakan, ben de çok memnun oldum. Азаматсың, Азиза. Так, алтынчыга Хавса, даярсыңбы? Диалог yazalım. Муну жазып чыгат окшойбуз, э? Сразу эле сочинять этип кетсең болот. Мисалы, өзүңдү тааныштырасың биякта. Мгм. Merhaba. Aa, Salam. Benim adım Hafsa. Азыр которуп Aa, конусуна кереги жок, э? Просто өзүңдү тааныштырасың. Менин атым мгм. Баланча. Мен мынча жаштамын деген сыяктуу. Merhaba. Benim adım Hafsa. Ben 22 yaşındayım. Ben Batkenliyim. Ben biz altı kardeşiz. Мгм. Aa, Nerede? ben Bişkek'te yaşıyorum. Мгм. Tanıştığımıza memnun oldum. Мгм. Бул Aa, негизи диалог ben- экен. Бул жакта диалог кылбай эле өзүбүздү таанытуу кылып кетели. Mhm. Nerede okuyorsun Hafsa? Ben м, Эгер окулу бүтүргөн болсоң, анда мезун олдум деп айтсаң болот. ben mezun oldum. Мгм. Nerede okudun? Ben medresede okudum. Жакшы. Ne zaman bitirdin? Ben tak 2 yıl murda или 2 sene önce iki sene önce bitirdim. 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 Azamat. Çok güzel. Tanıştığımıza memnun oldum Hafsa. Ben de memnun oldum. Aferin. Çok güzel. Maşallah kızlar. Eң сонун уже өзүбүздү таанытканга, диалог курганга жарап калыппыз, э? Азиза, сен да өзүңдү тааныштырасың? Хорошо. Merhaba, benim adım Aziza. Мгм. Ben 15 yaşındayım. Hmm, Ben Batkent'te yaşıyorum. Мгм. Biz 5 kardeşiz. Мгм. Азиза, группага сен жаздыңбы мен которгондон кыйналам деп? Mhm. Эч уялбайбыз. Бул жакта бирге которобуз, э? Эгер бир нерсе билбеген болсоң, жардам беребиз. Дальше эмнени айтса болот Азиза өзүң туурасында? Hazırkı Şu учурда мектепте окуйм дегенде Şu an, мен сага мөргө жазып берейин, э? Şu an okulda okuyorum. okuyorum. Şu an okulda okuyorum. Мектептин булар окул дешет. Анан мектеп буларда 3кө бөлүнөт да. Мисалы, 12 сыныфка чейин бар. 12 класска чейин. Анан 4-4-4 болуп бөлүнөт. İlk okul, orta okul, lise депчи. Мисалы, 1-класстан 4-класска чейин окугандар булар ilk окул. Алгачкы мектеп деп атат, э? Андан кийин орто окул. Орто окул 4-класстан 8-класска чейин болот. Анан уже 9-класстан 12-класска чейин булар лисе деп коет. Сен азыр кайсысындасың? Ben ilkokul. Жок, ilkokul болбойт. 15 жаштагылар ilkokul. Ilkokul эмне дедик? 1-класстан 4-класска чейин дедик, э? Mhm. Hmm, Сен канчанчы классың азыр?
9 класс. 9, 9 болсоң, анда şu an lisede okuyorum дейсиң, э? Lisede okuyorum. 9 класстан баштап Ошондо 10 класска чейин лисе болот. Түрктөр ошентип айтабы ошондо, Мгм. лиседе деп эми Ооба. класстагылар. Мисалы, любой түрккө барып сурасаң, 4 классмын же 5 классмын деп айтып беришпейт да. Биринчи эле орто окулдайым, ана окулдайым, илк окулдайым, же болбосо лиседейим деп айтышат. Лисе даже мынтип айтышат. Лисе 1 сынып, лисе 2 сынып. Мисалы, сеники азыр лисе 1 сынып болуп эсептелинет да. Лисе 9 деген 1 болуп атат да, 4кө чейин да. 9 деген 1, лисе 2, лисе 3, лисе 4 деп коет да. Түшүнүктүүбү? Түшүндүм. Анан Европада, Европа өлкөлөрүнүн баардыгында 12 класска чейин окуйт экен. 11 класска чейин ошо Азиядагылар 11 класска чейин окуйт. Бирок силер эгер университетти Европадан окуйм деп аткан болсоңор, анда обязательно 12 сыныфты класста толуктап анан кийин баш керек экен да. Мисалы, азыркы учурда сен 9 класста окуп атасың, э? 11 классты бүтүрүп туруп Италияга тапшырсаң, сага айтат да дагы 1 жылды толуктап кел деп. Дагы бир жыл окушуң керек болуп калат да. Алардын немеси ушундай экен. Системасы ушундай жүрөт экен да. Жакшы, азаматсың. Так, Асель, сабакка кош келдиңиз. Азиза, бетиңди ачып койсоң дагы да жакшы болот. Сени да таанышайлы, мындай жүз менен көрүшүп, сабакта отургандай болуп эле таанышкан жакшы да. Асель? Асель эже менен да таанышайлы. Андан кийин Assalomu alaykum. Men biraz og'riyaptim ele. Size dua eyne. Валейкум ассалам. Хорошо, Асель эже. Анда сабакты улантып берели. Так, чоклук 2-ни түшүндүңүздөрбү? Ооба, чоклук 2. Чоклук 2 деген эмне экен? Ким айтып берет? Мен айтайын. Чоклук 2 деген бул көптүктүр. Жана лар анан лер менен эле болот. Лар, лер деген мүчөлөрдү улоо менен биз мындай бирдик түрдөн көптүк түргө айланта алабыз. Эгерде калың үндүүлөр менен, мисалы А, У, О, Э деген калың үндүүлөр менен аяктай турган болсо, буга лар мүчөсүнүн ой. А, И, О, Э. Кирбейт. А, О, И, А, А, И, А, О, И, О, У. Калың үндүүлөр менен аяктай турган болсо, буга лар мүчөсүн улайбыз. Эгерде ичке үндүүлөр менен аяктай турган болсо, Э, И, Ö, Ү. Анда буга лер мүчөсүн улайбыз. Жакшы, эң сонун. Мисал айта кетчи. Мисалы, китап. Китап десек, бул жерде А эң акыркы үндүүсү А менен бүтүп атат. Буга лар деп улайбыз көптүк түргө айландырыш үчүн китап. Доктор десек, О менен аяктап атат. Докторлар. Азаматсың. Көпчүлүгү ушул жактан ката кетиришет да. Мисалы, доктор лор деп коет, э? Лор деген кыргыз тилинде бар, бирок түрк тилинде андай нерсе эмне экен? Жок экен. Эми анда катар менен окуйбуз. Азиза, 1ден 6га чейин оку. 1ден. Ушу аннелер дегенден баштап. Аннелер, Мгм. йылдызлар, Мгм. gençler, Мгм. yaşlılar, Азаматсың. kediler, Ага. güçler, Кушлар. Lör. Кушлар. kuşlar, Болду. kuşlar, Эми которобуз. Аннелер кантип которулат? anneler, apalar, Жакшы. Йылдыз? yıldız, yıldız bolalı, Мгм. yıldız, Йылдыз. Genç? yıldızlar, yaşlar, Азаматсың. Яшлы? yaşlı karılar, Азаматсың. Кеди? kedi, Мяу. kedi. Mırşıklar, Азаматсың. Куш? kuşlar, çımçıklar, Деген куш эле.
Эң сонун Баштап. 7'den 11'e чейин. Hafsa. Gözler, çocuklar, kalplar, Çocuklar. hayal, Çocuklar болбойт. Çocuk. bul деле istisnabı. Жок. Çocuklerди атасың. Бул калың мемди Çocuk, атпайбы? Калың мем. çocuklar, Ha? kalp, kalplar, Бул уже естественно, бул эреже тыршы. kalpler, Ага. hayal, hayaller, Лер, hayaller. hay- hayaller, Hı. goller, Азаматсың, жакшы. Анан калп Aa, деген чыны булар ичке кылып сүйлөшөт. Мисалы, кальплер деп, кальп. kalpler, Лыны да ичке айтабыз. Мисалы, хаяллер эмес, хаяллер. hayaller, Жакшы. kalp. Эми ишарат замирлерин өткөнбүз. Бул дагы аябай эле оңой. Так, могу биринчи строканы азыр Азиза которот, андан кийинкисин Хапса которот. Бул бир телефон. Не дейт Азиза? Бул телефон. Бул телефон. Жакшы. Шу бир чанта. Азиза? Ушу ушу ой. Сумка. Сумка. Азаматсыз Асел. Асел сиз аягына чейин. О бир öğrenci. Иә, Аягына чейин которуп коюңузчу. бул эме окуучу, Бул бир окуучу дейт, э? бир окуучу. Булар окуучулар. Сунлар, Шунлар сандалие. Не дейт? сундар сандалия болгондо. Кандай Ушулар, болуп ушулар стулдар. Ушулар отургучтар. калат? Onlar insanlar. Ne дейт? Булар адамдарбы? Алар адамдар дейт, э? Бул жакта Алар мисалы адамдар. шунлар, onlar, булардын айырмачылыгы эмнеде? Bunlar эгер жакында болсо, bunlar деп айтабыз. Бир аз узактыкта болгон болсо, анда шунлар деп айтабыз, э? Ушулар. Кыргыз тилинде да дал ошондой. Эгер такыр эле алыс боло турган болсо, onlar деп айтабыз. Onlar. Не? Алар, э? Алар. Алар адамдарбы? Алар адамдар. Эми, Хавса, бул жагын которуп койчу. Burası sınıf, bulacak klas, Мгм. şurası koridor, ушулcak koridor, orası bir apartman, alacak bir apartman деген не? Этаж үйлөрдү апартман деп коет. Alacak bir etаж үйлөр. Bu ne? Bu emne? Şunlar kim? Bular kim? Onlar asker Булар mi? Alar ушулар, шунлар деген ушулар болуп Ушулар. калат, э? ушулар kim? Onlar asker mi? Alar asker bi. Азамат. Жакшы. Могу апартман деген сөз англис тилинде дагы дал ошондой. Apartment. Анан түрктөр тили өзгөрүп кетип, көпчүлүк түрдө ошо англис тилине дагы окшошуп кеткен да. Мисалы, логикасын карап турсаңар, бул бир телефон. Англис тилинде n, анан деген бар го. Article en, анан d дегенчи. Мисалы, it's an apple дей турган болсо, ал бир алма деп атат, э? Бул дагы өзүнүн ошого логикага салып, бул бир телефон, ушу бир чанта, о бир öğrenci деген ошо англис тилинин логикасын алган экен. Түшүнүктүүбү? Эми суроого өтөлү. Суроо мы. Биздин кыргыз тилинде кайсы менен каршыланат? B менен. Б, азаматсыздар Б. Эми азыр так, могул жерде көнүгүүлөр бар, ошо көнүгүүнү аткарабыз. Биринчи, Азиза, сен көп сүйлөбөй калдың. Сенден баштайлы. 1-ден 5-ке чейин оку. Бул бир маса mı? Мгм. Evet, o bir masa. Мгм. Hayır, o bir masa değil. Которобуз? Кантип которулат? М, Masa Маса деген стул. Стол. bu bул stol bu. Мгм. Ооба, бул stol. Жок, бул stol эмес. Жакшы. Экинчиси?
Onlar öğrenciler mi? Evet, onlar öğrenciler. Hayır, onlar onlar öğrenciler. Öğrenciler. Oy, öğrenci değildir. Азаматсың. Котороз. E, Алар окуучуларбы? Ооба, алар окуучулар. Жок, алар окуучулар эмес. Асележе. Токто азыр. Алмак салмак тайла. Так, Аселе. Кайсысына? Şu bir armut mu degенден баштайбыз. Bu bir armut mu? Evet, bu armut. Bu bir armut. Hayır. Bir armut. Hayır. Bir Ee, armut. armut mu? Armut Mu? değil degенди кошобуз. Değil деген кантип которот? Değil. Almurut bu da tau. Бул ушул bir almurut bu Bu дейт. bir almurut. Al bir almurut. Ova bu almurut bu. Жок, ал almurut эмес дейт. Ошол эмес деген сөздү Degen değil be. değil дегенде кошот экенбиз, а? Hmm. Хавса. Бүгүн пазартеси mi? Evet, bugün pazartesi. Hayır, bugün pazartesi değil. Bugün понедельник mi? Oba, bugün понедельник. Çok, bugün понедельник emez. Азаматсың. 5 окуйбуз, Азиза. Orası cadde mi? Evet, evet, orası cadde. Hayır, orası cadde değil. Азаматсың, эң сонун. Асележе окуйбуз, 6-сың. O gözlükçü mü? Şul yer be. Ооба. Gözlükçü. Evet. Aa, o gözlükçü. Hayır. Hayır, o gözlükçü değil. Değil, değil. Değil. Ne deyт? Gözlükçü деген ам, O ne? ачкичен деп которулат. Aç gibi. Aa, ova açkiçen yok açkiçen emesti. Туура, азаматсыз. Хавса. Bunlar kalem mi? Evet, bunlar kalem. Hayır, bunlar kalem değil. Bular kalem bi? Oba, bular kalem. Yok, bular kalem emez. Азаматсың, жакшы. Азиза. Асележе көбүрөөк Şurası, окушуңуз керек экен, а? Ha? Көбүрөөк окушуңуз керек экен үйдөн, өз алдынчачы. Aa, şurası sinema mı? Evet, şurası sinema. Hayır, şurası sinema değil. Которобуз. Синема деген Sinema anlamı. Qanday? Синема деген кинотеатр. Ушул жакта кинотеатр ушул жактабы? Ооба, ушул жакта. Жок, ушул жакта эмес. Бул жак кинотеатрбы деп сурап жатат. Ооба, бул жак кинотеатр. Жок, бул жак кинотеатр эмес дейт, э? emez. Эмес. Эми, кайсыл жакта деген суроого жооп берүүнү азыр үйрөнөбүз, а? Кимде калдык? Азыр кезек Асележеде. Асележе. Kalemler masada. Kalemler stolda. Азаматсыз, жакшы. İki öğrenci bahçede. İki okuyucu bahçede. Değil mi? Досторго окшош, э? Ee, ba- bardaklar mutfakta. Мутфакта. Мутфак деген эмне? Mutfakta. Mutfak. Bilbeyt eкен şunu. Ким билет? Хавса? Бардак деген эмне, бардак? Бардак дегенде кружка беле? Стакан. Стаканды бардак дешет. Мутфак деген кухня. Не дейт?
Стакандар кухняда. Кыздар кухняда. Кийинкисин окуйт. Орхан офисте. Которобуз. Орхан. Орхан деген кишинин аты эмеспи? Бул бир эркек баланын аты. Офисте дейт, э? Офис. Офисте, аха. Азаматсыз. Сөзүлүк Баюхан Дами. Бейхандамы? Бул биздин кыргыз тилиндеги Вот через ый апостол нетет, э? ыйды аткарат да. Бейхандамы? Сөзүлүк Бейхандамы. Бейхан деген бул кишинин аты да, э? Кишинин Или аты город. экенин биз каяктан Кишинин билип аты, э? атабыз? Тетиги запятая коюлуп жазылып аткан үчүн. Ой, вот это запятая эмес могу. Апостолбу эмне эле? Туура. Сөзлүк деген кантип которулат? Сөзлүк. Сөздүк. Кыргыз тилинде сөздүк деп которулат. Сөздүк байкандабы? Азаматсыз, жакшы. Кийинкиси? Так, селги эрдичте дейил. Дейил. Силги Дейил. деген өчүргүч. Эрдинч адамдын аты. Эргичте эмес. Азаматсыз. Өчүргүч, эрдинчте эмес. Кийинкиси? Эмес. Араба отпаркта дейилими? Otopаркта дейилми? Да дейилими? Араба. Араба дейт машина. Парковкада эмеспи дейт. Араба деген эмне болуп атат ошондо? Машина. Машина, арабабы? Араба парковкада эмеспи? Кийинкиси? О китеп менде дейил. Ал китеп менде эмес. Азаматсыз, жакшы. Так, Хавса. 17-ни окуйбуз. Тамамлаялым. Аягым деген кантип которулат? Бул аяктамаларбы? Аягыны Толтурабыз дейт. толтурабыз. Боштуктарды толтуруу тамамлайалым деп коет да. Хастанеде. Хастане деген бул прихожка беле? Хаста деген оорукчан. Оорукчан каякта дейт? Нереде? Оорукчан каякта? Ооруканада. Çocuklar nerede? Çocuklar koridorda. Азаматсың. Дальше. Antalya Türkiye'de mi? Evet, Antalya Türkiye'de. Öğretmen tatilde mi? Hayır, öğretmen tatilde değil. Азаматсың. Жакшы. Bağdat Irak'ta mı? Evet, Bağdat Irak'ta. Ирактамы? Кийинкиси? Sıra sizde mi? Onda mı? Sıra bende değil, onda. Жакшы. Не дейт? Бенде дейил, онда. Так, азыр муну тартып алайын, э. Өчүрөбүз. Жетинчисин да окуп коелу алтыным. Mustafa burada mı? Evet, Mustafa burada. Hayır, Mustafa burada değil. Жакшы. Мультик жөнөттүм го сиздерге. Ошону ким көрүп чыкты? Мен көргөнгө жетишпей калдым. Алган жокпуз биз. Айзаза, сен көрдүңбү? Жок, көргөн жокмун. Буюрса эртең ошол мультикти талкуу кылабыз.
Ким мультикти айтып бере ала турган болсо айтып берсин. Же болбосо ал жакта мисалы жаңы сөздөр аябай толуп турат да. Ошол жаңы сөздөрдү жазып, жаттап, эмне экенин эме кылыңыздар. Транскрипция кылып жазып келиңиздер, хорошо? Эртең айтып бересиздер, а? Эртең дагы жолугушуу болот. Ошол жолугушууда иншалла мультикти бир аз сөз кылабыз. Же Мгм. болбосо мультик чогуу көрөбүз иншалла. Азыр кезек Азизада. Азиза, 18'de sıra sayıları деген. Давай, көнүгүүнү иштеп кетели сразу. Ali 2 Эмне кошобуз бияка? Инжини кошобуз, мына бул кайсы тема? Инжи деген тема. Али эмне болду? Экинчи. ikinci Экинчи. Allah. Так, эмнеге баарыбыз жаап алдык? Хавса, хотя бы сени көрүп турайын. Асель жогору атат, тамам. Азиза, сенчи? Эң ачык. Аллахым шифа берсин, Асель эже. Айыгып кетиңиз. Амин. Аллах разы болsun. Так, Азиза улантабыз. Dördüncü Kütüphane katta. 4. katta. Keyingisi? 9. Caddede sinema yok. Азаматсың. Кантип которулат? 3. 9 жаддеде синема жок. 9. Dokuzuncu. Улица Kabinada bu. жок, Ha, жаддеде 9. koçede kinoteatr yok. азаматсың, жокчу. 3. Sıradayız. Кантип которулат? 3 Yüz- sıradayız. 3 очередтебиз. Sıra деген очередь. 3. очередь. Билбеген сөздөр болсо, эмне кылабыз? Жазабыз, жазып атасыңарбы? Ооба. Кийинкиси, Азиза. 100. yıl. Не дейт? Кантип которулат? 100. Кийин. Bugün 8. günümüz. Bugün 8. günümüz. Bu ikinci ders mi? Экинчи. Bu ikinci sabak mı? Азаматсың, жакшы. Мында тартып алайын. Так, кийинкилерди өтөбүз. Жаңы сөздөрдү жаттагансыздар, Мисалы, буздолабы, телевизион, халы, табло, маса, сандалия, билgisayar, айна, китаплык, ятак, сехпа, ламба. Бул сөздөр келдиби сиздерге? Сабакта Kayaktan geliş керек эле? Kayaktan geliş керек эле? жаңы сөздөр деген жакта болуш керек болчу. Ким жаттады ошол сөздөрдү? Ким билет? Телевизион деген эмне? Televizor. Буздолабы? Холодильник. Холодильник болуш керек, Туура. Халы? Halı. Килем. Abal емес пе? Abal. Килемди эмне дейт? Халы дейт, Көпчүлүк килемдер Турциядан келет го, ошонун астын карасаңыздар халы деп жазылып турат. Килем деген сөз. Табло? Картина. Жаңы сөздөр жазып алыңыздар. Маса? Стол. Stol беле? Сандалия? Отургуч. Отургуч. Билgisayar? Stol. Туура, стул. Компьютер беле? Bilgi Компьютер. Билgisayar деген компьютер. Айна? Компьютер. Күзгі. Не деген? Айна? Күзгү. Азаматсыздар, жакшы. Китаплык? Китаплык деген китеп койгуч. Китеп койгуч, Ятак? Ятак. Жата турган жерди ятак деп коет. Аха. Сехпа? Кичинекей стол.
Азаматсыз. Сехпа. Сехпа, мисалы могул ламба турган, Журнальный столик сыяктуу, Могул дагы могул жерде турган. Бул дагы сехпа деп аталат. Могул жерде турган бул да сехпа деп аталат. Ламба, Ламба деген өттүк беле? лампочка. Аха. А, Лампочка. Колтук. Не деген? Колтук деген эмне? Диван. Кресло. Диван. Азамат. Китап билебиз, радио билебиз, чичек. Гүл. Цветок. Розаны эмне дейт булар, билесиздер? Розаны гүл деп айтышат. М, Жакшы, азаматсыздар. Бул жуманын тапшырмасы Şimdiki zaman болчу. Şimdiki zamanга келдик. Азыр ушунда өтүп. Şimdiki zaman дегенди ким түшүндү? Şimdiki zaman Ага. м, жанагы эмелер уланып кетет да аягына. Şimdiki zaman деген кантип которулат? Кайсыл учурда айтып атат? Учурчак деген сөз, Учурчак. Так. Катар менен окуйбуз. Биринчи Хавса. Ben öğrenciyim. Men okuyucumун. Жакта жумшак гын айтып атканда эч г дегенди чыгарбаш керек. Эмне болот? Деген сөз болсо, ben öğrenci. Öğrenciyim. Hı, Men okuyucumун. hı, Sen iyi bir insansın. Sen жакшы bir insansın. hı, Tamirci burada mı? hı. Tamirci деген эмне? Tamirci деген оңдоочу. Оңдоочу бул жактабы? Hı, O eee, yorgun değil mi? hı. Yorgun деген кантип которулат? Yorgun деген билбейм. Чарчоо, Ал чарчадыбы? Ой, чарчаган жокпу? Hı, Biz şimdi sınıftayız. hı. Sınıfta Eee, Sınıf katar. Klas. Ой, класс ооба. Biz азыр класстабыз. Hı, Siz tembel değilsiniz. hı. Кантип которулат? Siz Тембел деген tem- жалкоо. siz жалкоо эмессиz. Hı. Siz müdür değil misiniz? Siz müdür emessizби? Müdür деген башчы беле? Мүдүр деген Müdür. дагы мүдүр деп которулат. Орусчасы директор. Siz direktör emessizби? Hı. Çocuklar kreştelerби? Hı. Аябай кичине жазыптыр, зрениям көрбөй атат. Чоң айтып деп айтпайсыңбы? Тур. Креш деген кантип которулат? Kreşteler. Креш деген садик. Бөбөктөр садикте. Бөбөктөр садикте. Ушул теманы өтүп атып, негизи ушул жандуу сабакта сиздер эмнени түшүндүңүздөр? Оказывается, мындай кылыш керек турбайбы деген бир йорум барбы? Оюңуздар барбы? Мындан кийин эмне кылам? Мисалы, мындан кийинки пландарыңыздар кандай? Кантип даярданыш керек экен? Эмнени дагы үйрөнүш керек экен? Кайсы нерсеге Сөз жатташ керек экен. Словарный запас болуш керек экен. Көп сөздөр жатташ керек, Сөз жатташ керек, анан кийин көп практика кылыш керек. Окуш керек. Биракта Хавса жакшы окуйт экен. Негизи тренированный, постоянно окуган билинип турат, байкалып. Азиза, сеники да жакшы, азаматсың. Сен уялбай көбүрөөк эмне кылышың керек? Окушуң керек, дагы практиканы сүйлөө жака жасашың керек. Азиже, Аллах сизге шифа берсин. Сиз ооруп атасыз. Сизге дагы көп байкаган жокпуз сизди. Эми, Азиза, азыр кезек сенде. Мындан кийинки сабакка эмне кылат экенбиз? Сөздөрдү көп жаттап келет экенбиз, Анан диалог кылып атасыздарбы? Ким диалог кылып атат? Атабыз. Биз кылат.
Biz kılıp atабыз. Азиза экөөбүз. Машалла, жакшы. Хавса, сенчи? Мен диалог кыла элекмин, ошо шеригим жооп бербей ушинтип анан бирок сырттагы адамдар менен диалог кылып калып атам да. Мисалы менин күйөөм түркчө билет, аны менен диалог кылып ушинтип атам. Азаматсың, сонун. Азыр шериктер өзгөрдү го? Ким кимдин шериги менен болду азыр? Хавса, сеники Мен өзгөрдү? кайра мен кайра Ооба, сенен болдум. Азиз эже менен Асел эже экөөңүздөр биржиңиздер болгону менен жакшы болуптур. Анткени экөөңүздөр тең актив болуп, дагы да түртүп кетесиздер, э. Хавса, сен байкап көр. Эгер сеники дагы да пассив болуп аткан болсо, анда алмаштырып берейин, э. Так, Азиза, 1ден 7ге чейин окуйбуз. Бул ресимдер çok Сөздөрдү güzel. которуп алайлы. Негизи ушул сөздөр силерге берилген да, жаттагыла деп. Рессам, итальян, burada polis haklı, zengin, dağınık. Kim которот? Кана? Рессам деген эмне экен? Сүрөтчү, Азамат. Сүрөт, Итальян, Италия эмеспи? итальянер, э? Итальянец. болгон адамдарды итальян деп коет экен. Burada, бул жерде жакшы. Polis, полицейский. haklı. Haklı деген Haklı. evet, doğru ya, sen çok haklısın. Мисалы. Туурабы? Азаматсың, жакшы. Haklısın. Sen haklısın десе, sen туура айтасың деген сөз экен, э. Zengin, Бай. Бай, жакшы. Dağınık, ev çok dağıldı. Bunu hepsini toparlamak lazım. Мындай беспорядокпу? Сонун. Беспорядокты dağınık деп айтабыз. Bekar, Бойдок. бойдок, жакшы. Ucuz. Bu telefon çok Ucuz. Не, жок. Кымбат. арзан, Арзан. Arzan, жакшы. Ben билебиз. Genç. Азиза айтты. Дагы бир жолу айтып койчу, Азиза. Я. жаш, Жаш. жаштар, Şoför. шофёр, Şoför. Erzurumlu. Эрзурум деген Турциянын бир шаары. Ошол Турциянын аты, шаарынын аты. Эрзурумлу деген, мисалы, сен Баткенденсиң го. Баткендик деген сөздү эле, ошо дикти могул мүчө улайт да, Эрзурумлу. Сен каяктыксың? Баткендикмин. Эрзурумлуюм дейт, мисалы. Түшүнүктүбү? Мешкүл? бош эмесмин, Жакшы. Маркетте? Магазинде. магазинде, Коркак? коркок, Коркок. Üzgün? Ben çok Жумшакпы? üzgünüm ya. Жок. Ağlayacağım şimdi. Üzgün деген капалуу, э. Так, эми, Азиза, 1ден 6га чейин окуйбуз. Которобуз. bu resimler çok güzel. Siz resim misiniz? Ressam. Ressam misiniz? Мхм. Ressam misiniz? Бул сүрөттөр аябай кооз. Siz сүрөтчүсүз? Сүрөтчүсүзбү Сүрөт, дейт. Мхм. şu an Кайсы сөздү коебуз? Şu an ишим бар дейт. Азыр бош эмесмин, ишим бар. Не дейт? şu an meşgul. Şu an Мхм. meşgul, çok işim var. Мешкүлдү эмне кылабыз? Таандык кылабыз, э. Мисалы, меш Meşgulüm. мен. Ким турат? Мешкүлмүн. Şu an meşgulüm, çok işim var. Üçüncüsü? O, o adam fakir değil. Ал адам кедей эмес. Zen, Мхм. zengin. Не дейт?
Ал адам кедей эмес, бай. Жакшы. Бул жакта эмнени берип атат? Бизге антонимдерди берип атат, антоним анан М, синоним. Düzenli değiliz. Мгм. Мы непорядочные. Мы какие? Без... Dağınık. М, Dağınık. э? Дааныбыз болот. Биз болгондо дааныбыз. Dağınız. Onlar İngiliz değil. Onlar İtalyan, Мгм. İtalyanlar. Onlar İtalyan деп койсоң жетиштүү болот. Biber acı mı? Hayır. Biber acı. Acı деген эмне? Бибер ачуубу дейт. Перец ачуубу дейт. Жок. Hayır. Ee, Biber acı değil. Tatlı. Oy. Бул жакта азыр эмнени үйрөнүп Hayır. атабыз? Антонимди үйрөнүп атабыз. Hayır, biber tatlı. Мгм. Кыбанч Бey аскер ми? Азиза дагы бирөөнү окупочу. Kıvanç Bey asker mi? Polis mi? Değil. Полис ми дейт, э? Аскерби же болбосо полицейскийби деп сурап жатат. Так, мында тартып коеюн, сиздерге жөнөтүп коем анан. Кийинкисин ким окуйт? Асель эже окуй аласызбы? Hareket kılıp göreyim. 8'den başlayız. Alo, neredesiniz? Alo, neredesiniz? Qaysi so'zlar bor эле? Marketdeyim deyilse. Marketteyim. Hı. Sen evli misin? Hı. Misin değil. Evli misin? Mis- Sen üy bülölүү adamsın mı deydi. Evli degen üy bülölүү adamlar deydi. Ha, hayır. e, hayır. Ойдокмун деген Bekar. кандай айтабыз? Bekarmen. Bekarım. Hayır, Bekarım. bekarım. Hı hı. Bu kazaklar e, pahalı değil. Pahalı değil. Pahalı деген кымбат, э? Арзан дегенди кантип атабыз? Arzan. Arzan. Ucuz. Ucuz. Biz ucuz Биз değiliz. жаш эмеспиз, биз картаңбыз дегенди кантип айтабыз? Ya yaslı. Biz Биз genç değil, genç değiliz. yaşlıyız. Yaslı, Daha bir örnek. yaşlıyız. Андан кийин Хавсага өтөйлү. Sen 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 Cücürüm. жүрөктүүсүңбү же болбосо Cücürüm. коркоксуңбу дейт. Korkoksun mu, korkok emesin mi degen be? Коркоксуңбу же болбосо жүрөктүү адамсыңбы дейт, э? Smelly. Sen Hmm. коркок Sen деген эмнеди айтышат булар? genç. Oy yok. Так. Korkak. Sen korkak Sen mısın? korkak. Cesur. Cesur musun? Cesur деген эмне экен? Жүрөктүү, э? Smelly. Hmm. Эр жүрөк адамдарды. Korkoksun mu, güçlüsün mü deydi. Жакшы. 13'tөн баштап Хавса. Так, сиз неден биякта кандай сөздөр бар эле унутуп калдым. Üzgün. Неден капалуусуз деп атат. Не дейт? Сиз неден üzgünsünüz? М, Ben Konyalı değilim. Коньялы. Коня. Коня деген жер бар. Konyalı. Men Konyalık emesmin. Ben Кайсы жак кандай эле жана Дышары.
Турциянын bir шаары. Эрз Эрзерумлuyum. Erzurumluyum deydi. Erzurumluyum. Men Konyalık emasmin. Men Erzurumdukmун. Жақсы. Kim o? Al kim? O Ahmet. Oy. Ben деген сөз бар болчу. Ben Ahmet. Ben Ahmet. Yusuf nerede? Yusuf kayakta. Бул жакта. Oy. Nerede? Бул Ооба. жак. Кантип айтабыз? Бул жакта дегенди? Burada hocam. Бул жакта hocam деген. Господин дегенде. Ой. Чоң. Деген. Hocam деген Окутуучу дегендейби? мугалимим. Мага дагы Burada алгач hocam десечи, мисалы ти ханымым же болбосо господин деген сыяктуу эле болгон да мага да алгач. Hocam деген окутуучум же болбосо мугалимим деген эле сөз экен. Мисалы öğretmenim деген дагы мугалимим деген сөз го. Кичинекейлер ана окулунда, илк окулунда окуткандар öğretmenim деп айтышат экен да көбүнчө. Анан уже чоңоюп калганда, лиседе, колледжде же болбосо университетте окуткандар баардыгы эмне дейт? Hocam деп кайрылат да. Даже профессор бири-бирине эмне дейт? Hocam деп кайрылышат. Tamam sen Ооба, сен туура айтасың деген кандай эле? haklısın. Мхм. Tamam sen haklısın. Alo Tahsin Bey. Sensinби деп айтчы. Alo Tahsin Bey. Sensin mi? Sensin mi? Oy. Биз сиз деп коелу. Сиз, мисиниз болот. Мисиниз. Алло, Таксим. Alo Tahsin Bey. Siz misiniz? Мхм. Yaşlısınız numara. Ben Yanlış. Yanlış numara. yanlış numara. Ben Tahsin değilim. Hı. Ne dedi? Yanlış numara. Ben Tahsin emismin. Мгм. Ошибочный номер дейт да? Так, интернет тартпай калдыбы? Алло. Алло. Азиза сага угулуп атабы? Угулуп атат. Мо сиз дегенге акыркысына эмне койсок? Сиз кимсиниз деп коелу, э? Кимсиниз? Так, мында сүрөткө тартып группага жөнөтүп коеюн. Всё. Азиза, баары түшүнүктүү болдубу сага? Түшүндүм. Жакшы. Так.